makila sa pulugon, nasa pulugon mo diniyama. Nasa pulugon mata. Gani pininggu nasa pulugon, gusto pagundul ni. Gusto pagundul niya ganun ba. Ang gani Arian sa pulugon sama ay Arian. Maloma na siya mamakehon Arian ay nasa pulugon sama ay. Ulang iko dong punda. O suhud nasa pulugon ay siya mo paperjawanan, siya mo man mga pulugon balik yang nasa toking sa pulugon jam. Ibagas na Arian. Itu juga sih. Soalnya pas muka soalnya. Kalau dia di Hapus sa tembelu. Ang kulapatan ni Habron, Oma humani ang kuibani orang tua, parinangon. Bui humani jadi pemalas puluh. Ang kumardimba pisidia, lang adong kumani hapurni, lang ray mangani. Pakanda siya binang? Lang. Bani per rumah tangga ni mabehodi. Jadi pemalas subuh bani keluarga Garindi, pemalas subuh bani keluarga Sinung Jawa Kinanda. Sonaya dia si Garindi. On Omas na sauduni Buddha. Uduni Buddha na tek dependi. Sabi ko sunah Omas na sauduni Buddha. Maromas blok kini ay maparumah tangga ni ma. Halanya ha, ang Omas on idia peten pato tidak jadi Omas. Rumah tangga ni ma pesi ke lima. Idia peten pato bisa bisi contoh anda susian. On sambiluni ang kunahinan sambiluon. On maibain manayat pusok tidak danak. Halal lang arong dididan. Tapi ko panorang on, por paham mo di rumah tangga ni Siam, ay ma nagbiaso manina Siam. Ulang di on di bay manayat, tapi do marong gidan. Tapi lapatan na, ang go parinangon na bujur, so nay agi parbabam na bujur. AHP boy do ipakehon gabe marat. Dak? Lang mga harap po di ko na adong tumangdasan, lang adong sila sa so nila paringoran. Tapi apapun bisa dibuat, dikerjakan. On bunga, on mabunga, bunga ni si dokter. Asiban di haganupan horjan kanan na siyam, marbunga maay, jana marbuah, jana masih bunga si botar pemani, asih putih botar peruran na siyam, malau malakawan begitu rumah tangga laban kanan dah, sunai dibani tenang si garingin. Om punang menalu tolu, ang kunahinan on, boy kata honon, lambang ni hagugohon, punang menalu si tolu lupa. Ang kusunari itong lambang ni hagugohon. Rahu na siyang mga bani par rumah tangga na siyang po, so borang menalu si tolu lupa. Bani na bata bapa, anak pa konto na pasti. Gembira ada dua, masih lang sada iban, tapi dua. Halani sa pasang mana siyang pemani, menjupakon tondong, menjupakon sanina, sonai agi pamuruan, dus mariang na siyang bani para datang. Timbaho sa pinggol, biardo itu panay bata hita, ay mamabitihon namar pinggol. Ang go pinggol na ito pauni na bata, ulang ibagay kita hubani na lang dia. Ulang pinggol sonari, ibadah singatuang boli A, ibadah sa hubani ilang C, paring orang naman terjadi. Sonai agian doon, ang sigaringgi. Ang ditangar ko aambia, pada semua humani A, hubani lainmu, sonai agian doon. Ulang ditangar A, ibadah C, ulang partinggilan boli, bani perumah tangga. Sonai humani ringgit sitio suara, ay magitingot teori ni suara. Tentu gani rumah tangga ni siampe humani, doh mas sorgan. Nama tio matongan suara, itu orang rumah tangga ni siampe. Tene, asyik ulang jentuh kalak naruh rumah. Ay harapan namin. Pinimbatis 24, lapatan na 24 pinimbatis 24 jam masa dari Saborni, 12 ma Aryan, 12 ma Komani Gorgi. Hotma dia pembagian di orang air Indonesia. Ulang Komani 12 jam Gorgi pakai Indonesia Forza. Ujungnya Aryan Komani nak dari air pakai Indonesia mulu. Singa tawan no rumah tangga Indonesia. Malam-malam membagian air itu. On rupiah na bolat na ipatopan di pemerintah ta. On makomani sada malas libur teman-teman kita ay ma Jerman itu pandai bata. Ang gunahinan mangindog tondo satu boboros pibudo kumani si buwan kurisoto. Ang gusunari mangindog tondong makatano ganda si tutug iko pake onina. O sugur saragi. Ang budum maarong kumanion, ang budum ke horjani masugur ni buwan. Saderion indog ko hanami magiti umiringkit si dosora o ay makugian berako. O sugur sami ibu sebilu horja may domar hanami tondong. Ay ang pangalan ko ito hanami. Jadi orang mahumani boras sikit di boras saburan na ipaborkat bagi kami parangkuan. Adong dupin yang sada nari makilang.
nahurang atau dia suruhnya duan na siyang pumani malangkang mo boson ay mapininggola dua. Lagi bagas on pininggola ay. Jadi bagas ay sugot ni duan atau parang konon pininggola dua men siap. Ay do si turun na ganupan pininggola pinasida tapi lang kereta. Ay mapininggola dua dah. Ay malapatannya ganupan ay. Jangan itu kumani adong ganupan boras. Asal do hormat tongon boras sabu-saburan na pepingan pasu. Horas may tagalo pa nun. Lubihin na siya ng lambutin, batang na baru. Asik tuan yang pertama masuk-masuk. Horas. Ya, nah makila, itong karami majumlah nyon, tapi bos duhur nami. Ay itu duri luar nih kak di paburin na siya makita mo tani. Jangan labi air komputer na kan? Labi kan? Ya, bangkang makita tamay mahapkan.